akan ditanyakan Allah di porek kiamat, min aina tasabta ila aina anfaqta, dari mana kau mendapat uang, kemanakan uang tersebut. Ini yang perlu kita hayang, pakai batin, pakai lahir, pakaian urang. Kahiji suci pakaian teh sahna salat. Artinya ketika masyarakat di Panyal, di Bandung, di Jakarta, di mana-mana yang sukses orang alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina madam lillahi. Dan bersama wakil abla tolak badar alaina min ngabersihan pusaka diiringi kulantunan sholawat anu bade disanggakeun ku panitia pakem sareng MUI. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Wow.
wa